I pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Call of Duty 1. Dobrodošli u epizodu 2, to jest misiju 2. Pa, hajde da počne. D-Day 0:20, znači 0:20, znači ponoć 20 minuta, pola 1. Znači, sad je tamna slika, nema šta. Pazi šta radiš. Osjećam da će ovdje biti gusto. Beži, pomeri mi se. A jebe mater, da ti jebe nacisto, evo ti, nati, pička ti mater. Daj vamo, jebote. Znaš ti da vidiš. Koga si ti našao da pucaš? Evo ti ga na. Alavi, puj jebote, pade avioniku. Tu si mametika. Gotov si. Prolačite se polako, moram pokupiti oružje. Da se ne baca. What? Nisam ni znao. Odakle pucaš mametika? What the fuck? Vidite odakle sam pogodio ljudi? What the fuck? Mi se prvi put u životu desilo. A igrao sam 50 puta Call of Duty. Good job, son. Moram očistiti crkvu. A sram je bilo. Po crkvi se ganjamo. Sram nas bilo. Jaki smo to ljudi postali. Stani, mame ti ga ja. Tvoje stare. Sad ću da ti se najebem. Upadam u kuću kao indijanac. Marš! Ovo vam je za Angelu Merkel. Pičkari vam. I za Hitlera. Inače, Angela Merkel, ako niste znali, je ćerka od istoimenog Hitlera, kako ga svi znaju. Adolf Hitler. Mislim, ne znam puno pravo prezime, ali verovatno da se puno pravo zove Adolf Hitler. Mislim, verovatno da je tako. Svi ga zovu Adolf Hitler. Tako da verovatno da se i zove Adolf Hitler. Marš, evo ti ga na. Ja vas pokrivam, uleći jebot. A tu si mametika. A neću ja ići dalje. Prolazi jebot. Sad će svi izletati, jebote. Kralj. Stani, pomeri se. Evo ti ga na. Pomeri se. Vid mene, vičem. Jebo maj, koji sam ja kod nje. Vičem, pomeri se. Ovo ima samo kod mene. Znači, stani. Znači, nema potrebe za žurbom. Izrešetali smo te. Ako mi se ovaj naguzi ispred očiju. Ja da mogu. A tu si mameti. Ne znam. Samo vi čučnite dok sam ja tu. Ne smete se bojati. Evo ti ga! Šta me roka? Jebo majku, vidi ga. Ja se naguzio na MG42 i roka po meni, pička mi. Uspeo sam. Double kill. Shit. Šta mi sad možeš, a? Šta mi možeš? Tu si, izađi, evo ti ga. Jebem li ti mater. Ma tamo neko. Evo. Rekaj da sve je restartno. Sve je puno. Pištolj je pun. Znači imamo još 3 saržera.
Evo ga, polako, smiri se. Bacam bombu. Adolf Hitler. Jebote, dao sam iz ruku. Neš daleko. Uvatim s pištoljem ovim. Ađarijovski. Inače, ljudi, uskoro počinjemo da igramo Ađariju. Ađario. Ne znam kako se zove. Vjerojatno da se zove Ađario. Ađaro. Ađaro. Garo. Ađaro. A, stani mame. Ovdje ste mi vi. Evo ti ga na. Anati. Ti ga izbuši. Mame, ti ga izbuši. Evo ti ga na. Nati. Nastavljamo kasnije, moram nešto da uradim, ljudi. Vidimo. I evo me nazad, još samo da plantujem eksploziv. Evo ga. Gotovo je. To je to. Uglavnom za ovu epizodu. Welcome to the big town. Sorry if you have seen the before me. We always left our doors, came out machine gun and sighting during the French perimeter. Keep your guard up. This in mind. Good work. I do widzenia. To je to.